ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азизи ман, бисёр савол шуд дар бораи атомӣ. Бо камтарак дига маълумот метунтона ана воқеан одамое ки фаҳмидан ки на самом деле дар 6 моҳ як бор харида расходи зиёд надора, аллакай кора сар кардан. Фақат духтаракое ки мехоҳед дальнейшум қати мо кор кардан духтаро, рақамамон дар рӯи экранай бинен. Ана даромад дар 2 моҳе ман кор кардистам, аллакай ман 70 000 қариб оилӣ гирифтестам. Беҳтарин корай. Умуман ами расход надора, ҳамиш хубай. Барои зани хонашин коре боша ки расходаш кам боша ва дар 6 моҳ як борда духтаро шумо дар 1800 рубл, дар 250 сомон дар 6 моҳ харид мекунед. Як борак дар 250 сом дига харид парид надора. Барои ми духтаро бинависе оиди кор пурра маълумотон метием. Ана офиси атомира мо кушодем, пагада видеомон мегем точкаша. Метоне биёе бороро ай пеш бинем, маҳқул мешидагитона тестер кунед, мақсад маъқул шаватона заказ кунед, хоҳе ҳамкорӣ кунед қатимон. умуман духтарако ҳаматона ба ширкати атомӣ даъват мекунам. рақамомон дар рӯи экран, ина даходомон дар рӯи экран. Расход надорем. Як моҳи март ма харид кардагим, тамом дӯсто. Ина ирӯз пага июн тамом меша, ма дига харид накардам. кори кам расход бихоҳӣ, марҳамат ба атомӣ. азиз, мо омадем аэропорт душанбе. шаҳнозаи рӯз мерава, гуфтем провожатиш кунем, як бора ба бирим. ванака дурун бироем, дурун мемонда бошанд, омадан намемонда бошанд. аэропорти моро медонем. ана чиба пакет кант, пакет мехарем. тудун пакетомон дил кандаги ташна шудем. буиҷа нори дилафрӯзда реклама овард. дӯстони азиз, шаҳнозабону соати 10 мепарда, вали соат 7-8 хай мо хайру хуш кардем, рафтем. гуфтем ки хай, мора гуфт хай биравем, гуфт чӣ накунем, набистем. дер шида мо гуфтем хай майли мерем. бечораро кидат кардем, вай мора то самолёт намепарид, намерафт. ана мо хайли тарафи хонаи нарафтистем. Всем привет, это Размер вместе с Нори. Sorry, я без палочек. Очень вкусно, советую вам. Я в восторге. Это просто бомба. Очень даже вкусно. Обожаю нори и их суши. Особенно роллы. Советую вам заказать роллы и суши из нори. дӯстони азизи ман, салому алейкум. ич ҳамола бине дар чишмот мусро медра. мо дӯстони азиз дута помещения ёфтем, якта маҳқули дилмона кофтестем. омадем тарафи ва церковь ҳамҷара кофтестем. интернет ёфтем, кани бо бинем ай пеш чихе боша. вақте ки берун меброй, баъди шамол. Вақте ки сиёма медрой, баъди 5 секунд меброй. мардум жда дора кай борон тамом мешава биброяд. ҳаво вай шидае. мерем хай рафте. камтарак хеле свежи шидае ҳаво. вай дӯсто. вообще. ахиран дӯстони азиз боронак борид. баъди рӯзои чангон шиданда. дӯстони азиз, ин процесси бассейншӯӣ бои тариф дае
ایرا میبرداشتن تا میشتن با صابون با چی؟ با فریایی که من برای پس دستشو میخرم داداش ایو میشوشته ایتا و با ایرا در زمین میموندیم با ایسا اوک میکردیم شرف ککتی وی работа не очень почему че стоять так это неудобно Достояние я холи зора обвозик не халка носона راست میگایسی بیاید میشوند روی را با آینه و با صابون یا نمود سرسوا نداره رحمون علی بیا من کپم نه یه چیزی کپتاک در ویدیو میرزن کو نه تاکسته خیلی پرتفتگی короче خبری نه دوستان عزیز همسایه ما کرونا-ویروس وفات کرده بود که خونه‌اش فروخت یا چند سال اینجا آدم نبود наконец-то آدم اومده короче از هر стройка رفتیست نمیخواد دوستان عزیز من سر میگم реклама вас снимать کنم واو تمام نشیری واقعا خبر سرتون اینا میمونی او پر میکنی بعد خودش اونش کاشت نه بانان یا چند روز چی میشه چند ساعت پر میشه تو سران ها روزی اگر بشه تو ساعت شبا دیلا او جس قطع او گاز زمینش یش برمادگی کنم جای تاش باشه کاش شی Шарафу не нравится эта процедура. А? شرف داریم چون این نرسه شو بانان شرف داریم باز کنیم تمام Животные тамбал. Yüz روز خوانیم بیگا سالقین شی با میبره پیش زندگی چه дай гарми. دوستان عزیزی ما در ویدیو گذشته شما بسیاریتون سوال داده که سعادت برای چی ویدیو نمیکنه راستی گپ نمیدونم ما نپرسیدیم چه برای چی ویدیو نمیکنی برای که معلوم بود که سر کارای پشتی مکتبوی فرزندوش هم خیلی ده برای همین جدت کنی وقت ساعتش بیویا در کانال خودش میفهمین ممکن پیریریف کده است ممکن کارباری زندگی عموما خیلی نمیتونیم که یا انسان مجبور کنیم که پرسیم که چی ویدیو نمیکنی так что دوستان عزیز وقت نشون میده خودش ممکن که ویدیو کنه بگروه بگه حاضرش در استراحت کده است لذت برده است ای تاجیکستان برای که خیلی بود هوای تاجیکستان نمیدونه بود هوای آلمان نمیدونه چخلای و ایجاد گویا که ما فکر میکنم که عدالت سعادت استراحت اومدگی استراحتش تمام شوه با که خانه‌اش شوه ممکن که با هزار ویدیو کنارنگ پیشتره با ولاگاش تماشا کنیم ما باوری داریم که با خدا خواه آینده در ویدیوش بسیار میشوه رنگ پیشتره چه ولاگوی اوقات پزنگ میکرد ما اول چه تماشا میکردم خیلی ماشیناش شده بودیم اول بعد اوقات پزیاش زور بود اصابی نمیدونه چی یاز میگم و دوستای عزیز میدونه چی ویدیو بودم و ویدیو اینترست نیست ویدیو اوقات پزیش بود ویدیویی که پچاق را میگیرم میشوام میدوزه که خیلی اوقاتی اپیتیت نمیشه و جوشیده استایم خیلی خشرو تفته استای وای با ویدیویی که منتوی هر رنگه کرده بود ایسا که آوشی هر نمود منتوی اپیتیت نیانا میقدری цветاشون روزوی ساوس هر خیلی من او یکم بورم خیلی اوقات رو دیده بودم ده منتوی هر رنگه را قطعی اوقاتی انم خیلی پچاق دارک کجا میری؟ انا میخواد دوستای عزیز خیلی میگم تا ویدیوهای آینده کسانی که آیدی کار میخواین در تو میده تو در رقم بنویسه همش میفهمونیم تون وقت بیهوده کارچه وقت بیهوده نگذارونین کار کنین هم جهان بینتون وسیع میشه و هم زندگیتون بهتر میشه و فرامرز بگذارت در راهی سفید مرجده داره که من توقع کنم بگذاره خیلی دوست